Кеттік, тұрдан тұр эфирде бары тек сіздің үшін жұлдызлы қонақ тапшыру. Хамиданың алып бар жүрсін мен боламын, Айдар Ғалиаскаров, алқыштарыңыз астында кеттік алғатама. Hayırlı kişiler, insanlar, bizim muhtarım televizyon kanalı dostlarımız, sizinle Ayдар Ғалиаскаров, жұлдызлы қонақ тапшыру. Жұлдызлы қонақ тапшыру. Тұрмыш жолдар білен, ижатынан тұрыштып кеткен шамларымыздың бірісі. Кімдер ғана келмеді біздің студиямызға. Осы қанатында Хани апай фарқы келген еді. Келуі келден қайтып кете алмады. Мужикелер қайтып кетті, янынан алдағы аталардан Илхам аға Шакиров білән енді Әлфия Павзалова келділер. Шейден башлаған екпай білен 6 сағат отырабыз эфирде. Программа бүгін алып отырмабыз енді. Ең жанатқан жаршыларымызды ғана студиямызға шақырдық. Һәм енді бірінші яқын достымыз деп айтасыз келе. Студиямыздың қонағы жұлдызлы қонақ тапшырғанның енді алыштырғысыз деп айтасыз келе артисттардың бірісі. Татарстаннан һәм Башқұртстаннан халық артисті жоқ. Башқұртстаннан Татарстанға келіп кіші болған артисттарымыздың бірісі. Бірақ қысқарақ бір сәзгіне ұзынырақ енді Айдар Әфәнді Ғалимов бізде қонақта. Қаршы алиғалы біргелешіп, Айдар Әфәнді рәхім етіңіз. Айдар Ғалимов. Сәлем, достына, тәйінлі кеш, сән, отырасың ба қойын Biz Rahmat Ayдар Efendi'ye yara ağırlığını yakın gelgenде için yıldızlı қонақ тапшырды өмейді Ayдар Efendi көресіз біздің компьютерлеріміз, анда хаттар келіп çılar деймі, хаттарға енді біз матурғын айтып, екеуіне сөз біле, матурға жүмлелер жауап береді. Әмейді біздің бірінші хат келіп çıktı, онда қарайып соң, оқтен, биік таудан келіп çıkan Ayдар Efendi'yi яратам, bütün жерінде яратам. Өзінің гастроллері білен Биіктау районына келіп жетіп концертлары білен сүйіндіре алмас бекен. Айдар Efendi гастроллері не шығарайық? Биіктау районына келіп шыға алмасын бекен. Өзіңіздің соңғы концертларыңыздан гастроллер түріне бір кегені жөмле білен жауап берсеңіз біздің Айдар Efendi. Айдар рахмет егіз әлі. концертларыма келгенде. Бейіз рахмет Айдар Efendi'ге Мадрид гастроллар түріне сөп кетті. Бейіз рахмет Айдар Efendi. Әмін біз тағын екінші қатыбыз келіп шыққан, қарап тұрабыз деме. Айдар Efendi'nin сахнада өз-өзін тұтуын бек яратам. Мен ишеткенім ол физкультура дәрістерін Чувашияда оқып қайтқан екен деп. Нифига себе. Ayдар Efendi söhbət edir, Çuvaşiyada fizkultura dərsləri neçə qədər oxutarlar mən. Bizə qotanlar çıxan, başqa tərəfə etməsizlər. Neçə qədər Çuvaşiyada qoyacağınız qədər gəlmə. Çuvaşiyada. Biz rəhmət Ayдар Efendi, biz rəhmət edirik. Çuvaşiyada bağlı qayıtqan biz rəhmət Ayдар Efendi'yə. Həmin də Ayдар Efendi sənin də səhnədə bir Madrid dostluğuna bir master class göstərib keçsəniz idi. Səhnədə özünüzü tutmağa görə, qoyulmasına görə, qoyulmasına görə. Göstərib bizə. Neçə qısaqlar. Belə göstərdik. Əlbəttə, bek şadlanıb, bek tələb dostlar. Ən birincisi bizning demək ayaqlarga, qollarga ham boshqa. Anlaşıldı. Mən birinci konu. Aha, bu başqayım. Qarab qalın. Zeyber. İkinci konu bu. İkincisi demək bizning qollarga ham ayaqlarga. Qollarga, ayaqlarga. Bu ayaq. Bizlar ham üçüncü konumuz Ayдар Efendi. Üçüncü konumuz bizning ayaq uçlarına. Ayaq uçlarına. Opa. Sınıf gitmesin çünkü. Opa. Hadi oturun ya. Bizlar rahmat Ayдар Efendi, bizlar rahmat endi rahmat sizga master klası qilishın. Ayдар Efendi şahmatdagi mına qarab o'zimni yaratam tege gazetlar o'qib barga, jurnallar o'qib barga, televizorni ko'proq qarab yaratam shol betini. Men eshitganim siz o'zingizning ikki balasi endi xotiningizni tashlab 18 yoshli yurtqa kirgansiz ekan bir qizga deb shol turda söylep ketsangiz edi bizning muhtaram televizor qarashlarimizga necha kerak turmushlar endi 18 yoshli qiz bilan, ha? G'aylam. Biz rahmat Ayдар Efendiga, biz rahmat o'zini oilasida turib ketgani uchun bizning turumlar turib yulduz qilib o'tirishanda aytadilar so'ng. Xalqqa tez Ayдар Efendi G'aliyev bo'ldi. Bo'sh qonaq qo'l bilan kelmagan shol video bir ko'plik chirab kelgan. Raqib etib sizdan jazoni qilib ketgan Ayдар Efendi. Bek shartlanib, bek tilab, jirnib. Biz rahmat Ayдар Efendi G'aliyev bizda qonaqda. Raqamlantirib o'zini so'zlarida sizni suyuntiradi. Pensiya alsang al ko'brak, birga turmush etarmiz. Qozonda kvartira olib, shunda turmush etarmiz. Qozonda kvartira olib, shunda turmush etarmiz. Akşasıla, balıdan tatlı, şirbetli, yanıp kıyıp, kızılları kaşıp, yaşavları kıymetli. Akşasıla, balıdan tatlı, şirbetli, yanıp kıyıp, kızılları kaşıp, yaşavları kıymetli, yaşavları kıymetli. Зарахмат yıldızlı qonaq topşuruğunu qonağında tasarlayan başkanlar G'alati Ayдар Efendi G'aliyev bo'lib oldu. Hem de yıldızlı qonaq topşuruğunun general sponsoru bilan sizni tanıştırıp ketmoqchi olamiz. Bizden birovgina o general sponsor oldu bo'lsa Gastral degan daro. Kölge terapiyada işleri orta başlagandan so'ng oshqozonni bura boshlagandan so'ng saat tungi 2 sho'ja Gastral degan daro jiberasiz. Saat tungi 1da jibermasa ertangi saat 4da polibomni jiberashak.
Ата адам итәбез тагын бер шәхесебезне чакырасыбыз килә ул да безгә Тукай премиясе лауреаты Татарстан халык саны берсендә безне яраткан җырчыбыз Салават Зәкиевич бездә кунакта каршылыйк әле бергәләшеп Салават Зәкиевич Салават Зәкиевич Салават Зәкиевич Selam dostlar. Rəhbət. Sen Salawat Zəkievич sen sonra kelib. Җиктегезме? Рәхмәт отырыгыз. Студия бик яңа түгел инде Салават Зәкиевич. Ничек юллар бик борчыманы Салават Зәкиевич. Яз айлары эшләп бит. Хәзер катырып җибәргәндә карлар, сулар, чокыр барлыкка кергән. Ничек килеп җиттегез? Кергәнгә килеп җитә алдыгызмы? Рәхмәт. Yollar başar. Ужас. Гадәттә киләйдем Уликска кадәр 5 минут ofistan. Bugün kildim 6 minut uzak. Uramda da yürüp bolbay. Pışırak, su, gürlövler. Bu әлі 4 saat stayakada başıyla koyurga orun izlep yürüdüm. Ужас шалтыраттым керекli жерлерге. Иртеге жиберелер техника, тракторлар ittiremiz. Yollarını ittiremiz. Yok, Onyx'ni. Nechga Onyx'ni qayerga ittiramiz Salawat Zəkievich? Onyx'ni ertaga ittirib qo'yamiz. Benim ofis yanında. Yaqinroq bo'lsin uchun. Rahmat Salawat Zəkievich, biz rahmat endi Salawat Zəkievich. Yo'llari uzoq. Salawat Zəkievich, men de eshitganim siz kultura universitetida o'zingizga ayrim kafedra sotib olib, андай yoshlarni, qizlarni, yigitlarni jiyib endi yuritiz ekan jirlarga deb bo'lishingizda xomada borib jita chaqqa Zo'r rahmat Salawat Zəkievich, ko'pdan bo'lib berganlar yo'q. Zo'r rahmat. Bular javob qiymali qota tursin. Zo'r rahmat Salawat Zəkievich. Tega qoldi masalan, kultura universitetida o'zingizga ayrim kafedra sotib olib, yoshlarni jiyib olgansiz ekan degan shunday so'zlar eshitilgan Salawat Zəkievich. Nechagarak yoshlar bo'ldiralarmi? Var oddiy günahım. Jiyib oldim yoshlarni. Üretem. Jırlarga? Yo'q, hali сөйләшергә gene üretem. İşin degende Tatarcha сөйләшә bilmirlər, jüllep. Belə bilim şekilli bir harfdə çürüp aldırmışa tübüne kadar iliştirip Tatarcha ağlata bilmirlər. Sonra uzgan dəristə uzduq Üryaga cıbılardık birsin. Şündüki degen sözde bu harfi çürüp aldıralar zarazılar. Nechaganda shunki degan so'zda n harfini tushirib qoldiralar. Da. Deyişi deganda çünkü biz Tatarlar tilni tübüne kadar bilirge teyiş, bəxtli hem layıqlı xalq bəxtli bulurga. Sizlar, rahmat. Rahmat Salawat Zəkievich, biz rahmat Salawat Zəkievich. Endi biz tega studiyamizdan student turibmiz. Salawat Zəkievich biz tega сөйләшкән, siz bilan bunda kelib bir qo'yib javob qaytarishimiz. 3 tonna beranga 2 sayyor jibargan sizga kelib jetdimi u? Kelib jetdi ol. Jetib bitmedi. Nechak? 3 tonna Bir ko'plikning 3 yo'lida jetdi. 4 yo'lga jetmedi bir de. Bu uzgan yıllarımızda Tokay yılı bulgaç. Xayriye yılı. Xayriye yılı bulup uzgaç. 4 yılda bölek item. Plus pripif. Özümde Üryaga jırlarını birisi deyip baktan almayayım. Eski taptalıp bitkenlerden de tügül. Normalli jırlarını birisi benim balay turunda. Eyda başı. Sözleri kaya. Sözleri buna da yazdık. Sözleri bunda. Yazdık. Dedi ulup eli uqay var jididegide bulsa da kızlarda jigegide ikililer alıp kayta
улы бик ашаган. Укып кеші булғадысың бұл қайыршы дүнияда. Икелілер алып қайта улы бик ашаган. Укып кеші булғадысың бұл қайыршы дүнияда. Фу! Burada gezme. Nişi Allah Teala mıstık etken kişine. Yarı otağda bir tane yıldız okuna tavşanaydı sallısa geç bulup bitti. Yıkamız tağımız bilosuklar. İkinci generali sponsor oldu bu saat olan isimli kibitler şiltleri. Eğer de okşağız muyundan bulsa bizden kibitke kırık dolanmışağız. Hemen de öz stüdyomuzda kompüterler gösterdiler bugün hava turuşu. Hava turuşu bugün 12 konsertler zalında bir ısı olacak. 40 gradus ısılık. Çökümden kökük yapıyoruz. Normal. Saat 10'da bizden kar. 11'de bizden yağmur. 12'de buz. 1'de taş. Belki olmaz da. Belki yağar da. Keyiflikten 100% alkışlar yağmuru. Hem tamam bir alkışlar yağmuru. Hemen Tatar istradasının Tatarının mыңлы Сандуғаш Илхамаға Шакиров болса, Татарның қазір мыңлы шикеткесі барлыққа келді. Ол да болса Мөнир Рахмаев бізде қонақта алқышлар білен қаршы алдық әлі Мөнир Рахмаевны. Мөнир рахмет еді. Pullar, 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 pullar. Kubra, 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 kubra. Alkışlar, pullar. Münir, fu haydi, fu, gel, fu, haydi. Akıllı versin, tanışın. Münir, biz de rahmet Münir, sen ona gidin. Münir, ızgın otur, пожалуйста. Мында бұл телевизор, мына көрмейлер бір-бірді. Телевизор қайда, студияда шығамыз мына, есть, студияда. Мына не білді, телевизор, көрмейлер бір шыда. Мына шыны дейді, крокодил шекілі, екі үйрәклі. Мына Ana vay. Zor ahmet bir dakika bizim insan sonra görüşler şöyle bitene. Beyin neydi? Sizden oturup da Rina sonra bir kaytasına gidersin. Düşük düzeye basın ayaklarını optimize. Şu kadar sikiriye gelir. Ana мышца, кругом мышца, потрогай. Все, потрогал. Ребята, кемешлар, мен bir sonra senin dizden çıkanı bir tek diz sorununa bir kısmı da kaytasına gidersin. Да. Анда Бартник, on track. Алғас, ал. Ақтайын Венерганию білен, Ақтайын Венерганиядан башқа, Ақтайын менен білен, Ақтайын менен башқа, Ақтайын әти жырлай, Ақтайын әни, Ақтайын бапши әти әнисіз, Ақтайын дәнс вариант, Ақтайын ремикс, Ақтайын. Зор Ақтайын Венерганиядан оңыра жыры бар, дискі Ақтайын деп аталады. Жырда біз жөні, енді бұл дұрақны жіберек дейсің, яры бетін алай, жабытын жөні жіберіп тұрған қазір, міне біріне жырлады қайтарсын, яры бар. Ақылды бет, ақылды, страданы дурак басты. Pullar, dostlar. Pullar. Kubra. Alkışlar. Enerji belirgin, enerji. Şur mene, şur. Gittim etteki durak. Münir Rahmayev idi. Yıldızda konakta şuruna bir zor rahmet Münir. Alkışlar, dostlar. Pullar. Kubra. Птичий гриб шикеллек, bize kitap elme. Var koy şimdi, var. Akıllı bitsin, var. Спасибо. Bu bitsin hayvanlar dünyası degan tapşırın bugün. Yıldızlı konak tapşırında Münir Rahmayev idi, bir zor rahmet. Alkışlar, dostlar. Alkışlar. Kubra. Var git şimdi, var. Akıllı bitsin. Zor rahmet, yıldızlı konak tapşırında Münir Rahmayev idi. İcik geldi şulay gitsin Allah'a da
Студияны җимереп бетерде. Шуңа күрә йолдызлы кунак тапшыруын түгәллибез. Бер атнага хәтле ала берсә килә сатына күрешеп.